Satyo. Mau kesoni pohon-pohon namin. Asih maruhani Tuhan. Pasautok mamat dari Bapak. Di pohon-pohon namin di Bagas Satyo. Asa dari rumah tangga na. Naringganon di Jolota terlumowi may inupan di Jolota. Doon namin masahon di doon na tua-tua. Setitik may nasyopa. Golang-golang ba pangarahuna. Tuksoon ini pohon-pohon namin sa luhut dari Bagas Satyo. Tuhan murah pamoron namin marga sinapela. Tuhan tak memangkohi pasu-pasulah. Tua-tua. Asa sinua pertama mangarusaw kemudian. Horas mahami nama jalo pohon-pohon munai. Raja nami tuga vina mahamuna hula-hula nami. Abang pati namin na Binahui na po tiyo, binato manuhatan. Pwede naman masih tiyo-tiyo. Las manuhatan. Puji-pujian totong di pasahan nasarohan nami Tuhan pamu alai Tuhan. Ala di bakilalaw kami dengan diwasam na totong mangaramotin nasa gulo nami. Tarlumobi di baga sa sadarion alai Tuhan iman na mangulaon ada abatahok kami. Iman di namamuka sa hatu tikyon alai Tuhan di bagasan holong doklas ni roa na siyan hoy. Iman na marhition na mga lapas-paso pardong sa ripiyon di anak dokboru di huriami. Ala ni alip Tuhan lalu marulun di ulaon habatahon nami. Nangiru kami totong ali Tuhan totong tiroy jong-jongi ulahon ali Tuhan atau totong mardame sonang ali Tuhan ima na magulahon para anak do tarburu alani ali Tuhan di baga sa botarion na mga lagugo mahami marito si pangano sinumon na rin di jolo namin jolo paso-paso sa pangak kami so makarugugot pamatang namin lang mamuji pasangap pagwarmon istong pupuji pasangap pa magwarmo mula sa tikyosa rori sa ling-ling na Amin. Baru mula nagati permain namin. Iso panuhong nabi ubang kami sa tangutang unagura. Tung sa unang pinungan na buhay pasatan Tuhan mga tangutang unagura. Las maruhan baran, las manang rohan tobi. Ato, asa sa urang masan si tua-tua. Asa titin natin o pamajari manis panapungana. Itangutang unagura na pasatan Tuhan muna. Raja ikula-hula namin pasaribu. Abat tari batana pasko pas-pasuna. Marsi, jalan ma. Jalan. Iya. Di hamu baru namin buat kamu dekat so. Doh di boruku. Sungsongoni ma dia ma di lengku doh ibotokku. Tarlumobi sudah hamu saluhutna pamparan ni lengko doh kena marang-marang di. Rodo hami hula-hulang. Kamu las dekat si dio nama dilek tu. Molo bekion takasdo naik dohonokku. Dan menguluon mulu sorong kalupangna ya jadi sarupa do dak kening do hatang di bata hele do pangidon nami do manta di bata margogo ho koruda margogo ho hela kuatlah untuk menghadapi apa golang-golang bae pangarahuna tung sawono pinaboy terpatu pahami si maduang babando makmu baru hasia Tuhan ta mamanggohi pasu-pasuna sisa-sisa ma si mona Jalan manijulo natin. Biarin nauli di bulan na rin ganon. Rodo hami tulang muna. Ima siya lalas nirohan namin. Dinaw majalo paso-paso pardong asaripeo kamu. Kau padua beren namin. Siya bagas joro ni Tuhan ta marhita na posona. Alani di bagas atikyo. Las rohan namin. Pita-pita nami atong kanyang nami itu amat ka nomor 2 di bata manang Tuhan ka Yesus Kristus. Di naman pamukha hamu kadong asaripeo duga sa daryo. Prosorohan nami ubok kami di son. Dekke na mapok dekke si tiyo-tiyo di atas ni talas. Pita-pita nami mo kanyang nami tu amat ka di bata. Asal dia atong tujuan daryo. Yung mali hamu akapasaulian. Ras ng roh ni pagpagdong muna. Tupahon ni Tuhan ta na dijijak manang marites sa isang paggabi tumadakos si kadua. Dinang mamukka mo bere. Di ba sa tikyon pagdo kasaryo muna. Asa totong mahamo marsipaw luluan. Imatanyang nami. Jadi dahon nami mo se hasahatan direk kay di ba sa tikyon. Asa sahat ma sahat isolu sahat matubot yan di garas. So kung pwede kay di ba sa tikyon mga patatami siya tulang tuhamuna pa dua. Di ba sa tikyon.
Saya simak tong rohani Tuhan tama namang gobi pasuna Tuhan. Songone bagi muna amang guru nami berkata bilang sama tuh. Walaupun tu botokku dok naikku. Molo be diharon nami di berdebat kon tu bere nami tu guru nami las marhamati itu leh. Jadi semua lima di berekku. Dia mau guru nami, romo tuh so. Dia bala para Kok kamu tak dosa? dari nauri bira. Kok kamu pilih? Kok jembatan Arion. Marhide-hide Ihita itu saluhut masuk berbagai sumpah. Nama rohamaranggi. Sisaro, nama lain. Roro hari Satu. tulang. Pasangan tentang yang nami itu Si Moloho, ade. Anggir kebetulan karena bahagia. Molo di sana pasal tami. Ima, Di singkat kapanganan kita na yang daw nami di kamu berdebat tak kita. ngulur-nguluran. Hubungan Las kami di kamu sini. tak ada sana mi. Dan nalas Kami horas. si Jojo di atas di pinggir nahot. Tang yang nami itu amat dari bata. Asal kami minta masuk dari bata. Las partot yung muna tuar yang roh. Muru keluarga muna dulu tudaruan. Jalan diopas syariat diopas samotat. Diotong tahamu di jai. Diotong tahamu air di dulu. Berhidi pinggir nahot. Asa kami minta masuk di bata hot panggabian. Hot parhorasan di keluarga mutuari dan yang roh. Kalau nami sama di dokter di dua-dua. Asa titik dotong nanti noba hodong mulai di rumah. Odik susah dia. Nah boleh terpatu pahami itu lah dia bala partik keno. Tuhan dari batama namang gohi pasu. Asa gabe saat sul pido butuh bortiang. Upa saat kami tanah sudah dek video dek kesimulu. Kamu guru nami dohot beri nami saat mahamu tu panggabian saat mati pas. Robot shopping. Nunga, imate. Di pariban ni inanami. Napangalan peruta balian. Oke. Para maninaina. Tulang robot shopping. Pariban ni inanami o. Napangalan peruta balian. Tulang robot shopping. Pariban nina. Oh, lo, ilo. Babare, babare. Situ mora. Oh, lo. Saraba, saraba. Sa situ mora. Baik itu nama. Parang silang raga. Terjun marpau. Babare, babare. Pasatu bapa. Ngayon mana bi? Aha. Baik mo siya tu hula-hula. Pasatu bapa. Iya. Baik ma tawangan na. Dia kena baru kunak ngasara mapa calon muda. Oke. Akan baru aja. Jadi buha. Dah. Dihita na Akan marang baru kusara mapa calon muda. Kau masa anak ini. Hula-hula. Kunak baru. Muli asin dua rupa mo ali Tuhan. Ala tingkat di basam na pangaramoti na sa ulo namin totok kami daga sa kay pasondok lak ni roha. Ala ni ali Tuhan di holong ni nga di masaulo kami merhite si panganon sinumon. Postorohan namin ali Tuhan di si panganon sinumon na di pasaulo kami. Gabi gugo na baru tu pamatang namin ang mamuji pa sa ngapogwar mo na sitok. Ala ni ali Tuhan manyiru biham totok doro pamu. Iman ni dalam maruduk pe ulaw namin. Ima ulaw ada kabatakon namin. Pastor ho namin ali Tuhan jong sondan ali Tuhan namin nasako ali Tuhan. Ima di tonga-tonga ni ulaw namin. At totok kami ali Tuhan. Di baga sa sonak suhari burubuan. Tarlumuwi paranak do tarbumi. Pastor ho namin di ilayin ni Panginoon namin ali Tuhan tanya nomi sa dulok kabay itong marhita na kutang Diyos Kristus martamiyak kami tuhong. Asin ni rohani ito at Diyos Kristus. Dot holong ni rohani di bata ama. Doong parsauran ito di marbadia ma naman dongan kita. Mulai sa tikyon sa prodi sa linlilig na haleluya. Bisa Pentakosta nadong di pasar barat pa. Di pasahat. Ima holong ni rohana, dinas ni rohana. Ima na mabuka. Sinas ni rohala pa. Marhitihon bacalo pasok-pasok. Parong doon sa ritiyon. Di anak dohot. Buru ni huriyay. Tukso dia pinoan. Di bapak pendeta na buhay pasahat ni Ima huriyat tagri sa Pentakosta di pasar barat. Langsung lahot Tuhan di bapak pendeta. Adong dong kita papungo sosial pemirsa di Tasirayon 5. Isul adityo ang agtang sa di pasari. So dia pepa kita do nangamukay kita do namansalo. Langsung lima pinagotohon di bapak pendeta do pinang pendeta sung-sung ni Pangulo kami. Ima nongamu saulaw di Tasirayon 5 do jaman. Ima menghadiri ulaw las niroha partitiho di anak kota do muluri huliai na umatjalo pasok-pasok patong tihoni. Jadi sila niya ama lumobilan di hamu inanami dohok lo habi man las roha di bahasa tikyon. Ada sikap ni marhite-hite las roha na niyaman bolong pe kola kujara kami don harang amang patita do inang patita
las marohamuna. Jadi soal-soal iman ang kita sa lula soal na kaningan ng pinabutuhan ng mata situanta. Perjalanan kita baca anak asal balik di mana tu. Gabi raja nami gabi. Bola suruh kami mawang kita nami. Gabi mah. Itu saya lima. Baik kamu mama. Gabi. Baru lukulung tinggi. Suka gawe nang gawe. Namanya dimuliakan.
laon ang duka ima ladan nami na dia be isina ke ima alat kelas romani minang majaloon alaon daw buat siap dong ibu dos niru hatta dos gawe nang mulai kamu macam musik na opak bagas namion dihamuna inanami dong aku dong ibu masalah situ tuh aku dihasadau ni rohamuna ima di nama kalaso kita di perbegason ni ya anak kota do boruta ima boru ni huriai kau lihat mainan sejuta petua pak dihamu kaum ibu akalas miroha do pasu-pasu kahipason asa totok kita di bagasan las miroha tujulanon alani mau lihat mah dihamuna akaina nami mau lihat puji Tuhan Amandok dulu pinipit sanggarena lao dan huru-huruan dulu suku marga asa binoto partuturan dia mah marga muna aparang yang muna tulang nih herangamu kakas mau berbuat gabi batu jalan horas mono marga nami tulang nih heramuna marga si tumorang si bituang gabi manggung kita orang sari peon nih dari muna nagabe herangamu buru nami nagabe burukta burukta hunjalohan buri sinamok nih burukta katanya tuh juga dus merdagi nautik inaha tadi ngajuan kerajaan kami dison kupasahatan na buri ni sinamot ni burutay dus marang na society raja kami kalau kami masuk ni dokter na dua sedikit may nasyopan ulang-ulang kayo pangarahu na tung sa ulang pala mo terfoto po kami so ang buri ni sinamot ni buruta mas maruhan ni raja inagaro pasahan maka jaro mus bisa soal negara pasahan jaro mana mabite wilaw tadi bagas sadarion ima di naong gabi heram bere nami Ratu tua blok na dua hok bin na bui setong kay marbulang-bulang tusian dia ke kala buru bere tongdoi buru ni tulang alani ima tutu nasrohan nami di bagas sadarion di naong kahalason pasu-pasu berdoa sari peon ni anak kota nak piningali ope mengataruli hami tutu di sinamo ni borutai omana ni natitik kamarakut lasma rohanami atong lasma rohani badan nami asal buwan lang at buwa si boruma borutai tuwa nanak tuwa boru tungat namanya tok saruma dua itu hahali barhutul anggiri barhutul nami maha buwate jadi emang jadi Arhide lo sadario ngamartara do hidape bahwa naborumi boruku ala ini bola doang kau lau kemarin naik roh arhide pada tadi bagasa sadario bolo hori zoro kami me bui bolo kami di zoro kamu nggak dibui oke itu nasmaro hanami kita rimot seberi todion bono nami mak soal di na dua bulung namar tapu kena bulung ni si marna suna nunga hujalo hami titi marakubon asima rohani Tuhan saya dugadang nama pinasuna Untung orang itu nggak tahu saya terbulus iya ode itu ngai bereko acara di dikon omani dokna nunga di pasahat bapak ibe marga pasar ibu tuhami
titi maraku napaduduho doi nape boru pasarimu ho molo dihami boru situ orang doai pada dalam artinya boro pe adong na humurang no bini rumah tanggamu anak songkar harap ka sempurna sabi iruham na bereko na bereko kante emolo halle sededak to memada iba habe bolo na buyon ono metahan ailang werame ya kedua Diti tidak kesempurnaan di bereko. So dengan pikir orang sempurna dia no. Molo tu ngarong na kurang ego. Omma nang dua satu hang. Alana bereko bujur martua mo. Jadi molo di doko kami tahu som memang itu reapio jadi dina kurang itu dan sempurna pero kasih juga kami itu ya. Bawa tu hang. Baru pe asa bawa tu apa? Itu to. Ai sori lo, ai amar puru molo tu bawa tu Sara do dia buruk itu hubile dia, itu sarana. Dan mau tur dia, syukur do dia. Jadi bapak tuh hamil itu lah baru orang. Oke mak, tapi nggak huruf kata pas-pasuan. Saat disuruh masa mati tiang, lunga sahat. Kalau kami itu di Marapubon, kuliah kami kata gabi kata horas, tu beruta, asima rohani dua ta, pesah mati kita dua gabian, sahat tuh horas. Matutu perdurun pasang kasarohata di hakta pergi dengan basai usiala asilon tolong rohana nama ada hoki tidak di dalam kita dari launi dari sadarion dinaun hot paso-paso jalo yang kota anakmu nong gabi namu buru nami nong gabi baru namu amang baru dohat tona baru tunggulan ke di mana di batu badai bata akan ada bilang tu akan bersih di gua kalau semua nosan ini sabutin nama merek bolpot lomos terhak alai bilang do pengatahuan Tuhan di borukon tabok nado simaguana guru alai mana nah kurang mal tabok nado simaguana dun perhalayon itu hatta perlepas roha ano nalaga do buruk jadi pas roha ihamo amang boro nami na boro nami tung nasunod dia pe pangalan ko boro nami yon nasib mo man naung jalo nasib mo na sa mga nito parang mo sabar man ang borong ko mga jara-jari doho marututun tuwak taro aka nadormawan dohon pangkotiyon itu pas rohanan dalalas rohanan dalasan yon pagdos yan pa ang baru dohon ko nagbaru doh kami ulos agbar ulos pasama yun ko marunong namin ador kami kami na ako dumay inubo ador hati ako mabihobo so kadua
ang balok-bulok na porok itiduran niya rin payunirin pahopo sahat na itong tunamarin sahat yung mga mono. Yes, betul. Masasahat na sun, dugtugong kaya kumadilotan di bulan. Pasahat kami, kulas pas sa motor, kung borongan na borongan. Sesa, mamong, yung mangul, oras dua man. Dok matulak pinang-pinang. yung rodohan ng lugo muna makalasong paso-paso pagkamasarap yung nabagyo magkakalong siya tuhata marhiti pasalalong tuhata sinahonan namin tuhata nila namin doon tulungan sanjit matujuluan niya yung potong mahapon lugasan sa loha doha masurupurupan iyak kaparohaw sa dari hamuma bahwa sana manusia tidak ada yang sempurna. Mungkin mengalilik kamu dalam gaya mo pagpangalok mo sa iyong lain. Asal ini mengetahui kamu antara satu sama lain. Alain isbene, so pasti ada kekurangan, ada kelebihan. Kemudian nanti, dan kamu kekurangan ini Masal Temon ditutupi kelebihan sama nuna yang masih sebaliknya. Sabutul nomor sama nama merah Uburukol Butesto cintanya tuh. Ambo aku tuh lupa tata-tata orang Uburukol. Ada ada orang dari sekarang dulu. Semua takin nama. Aduh, semua dulu. Melok. Ayo penarik nama Pak. Bagus. Bagus. Ayo otak ngayu Pak udah sobek. Bulu sudah itu Bapak. Jadi udah pasti hak lah. Apa Oh, lama. saat pagiliran tayo ujung magdohat magdala sangsungan na sumasakit pagiliran na jadi iba sa senaryo kaya kamu mas nirohata mas nirohan na kabotong ka siyang iwa na daw pro manusia dohat makalasong hari pernikahan na sada mo bahagia kasobupa tahun-tahun juga sembunyi. Jadi hargai hamuma aka sudah itu korbanannya anak korupon na sudah di lupa honok jangan ikut bilang dan pegangan hidup di hamum sama ni bapak iwan na di hamum laku toh boruki pos terohaku aka mulai sian kaposong totong lumbe ujung nama Tuhan sama didorong hukum saya bertahan untuk ini Tuhan. Jadi
Isyawan dibuat kami Songon ulos tor rapu Molo nilai nyon Wido asama Wahati banget na wido Asama nalay Pagkaya mo mo Bahasana Napasyahan Jara Pagkitian ni tanyang namin mo Di bata Andiat di pasu-pasu Paglumasan Muna tujuan niya yon Dari keluarga na bahagia keluarga semua itu ang atong natin sa keluarga besar nambila song-songan keluarga besar pasarino nang ito ang atong natin masyarakat na paniduan natin jadi sa doon namin masang isipir pula kami ang mapagabi na tinawatabuan alimong magabi tiduran niya yon hinggang mahamotong masih Allah salah dua saya tunggu anak lotbo namun pertahi balang permas dalam parene nabui paulayan sesahat masun nunggu botian tohor yang kami mudah masahat jalan pasu-pasu dengan sarbiau nasihat hatta mahide kaposora sesahat mahmud kemudian mengun horas jalan kebian jadi semuanya mamang permusik namin naik pasahaton pulos terorabo paham itu burung kami doh hela namin lain amang musik Tuhan anak koina Tuhan baru Asa marlu Gamahamu Isara solu Magalulu Nariko Dan minolu Saihot mahoni hatu ambi Kagikot hapos noon Tua pangaho Maro maro ahoru Marsiano ba Marsian juan mahamu Marsadaroha Lakoina Tumusik koru Tuhan anak koina Tuhan koru Musik. Musik. Musik lah. Modern lah. Jala dengan perlihatkan mengenai
Jadi semua lima dus menaruh deh. Nah, jadi semua lima dua guru dua helat. Kau benar tandingan memang sangat bangga dong berpikir 5 ASEAN mungkin warga sudah berpikir kesaksian minang penasa yang batuan naruh dan Malaysia jalan 5 pos di rohana jadi mulu semua 5 dua guru aku pego paberan do sendiri ulang melalui Facebook tetap doh masa kamu menjadi rumah tangga alani pakai hamuma rumah tangga muna di bagasap kami sadada jauh belum orang lima pegangan muna jadi sesuai doh akan memilih muna namanya hukum Tuhan dia orang di gabiarong be nagabi utak di hamil itu orang kami manggohi kapita-kapita nami Tuhan muna di bagasan kion asang mau matangga-tangga dan nak siga-gaduan kamu unang marumah tangga di bagasan sadarion ikon tohong kamu pasien dia Jehovah
akan adik akan hubungi umat tua. Oke. Jadi nama buah halas di ruangan nami di rumah komuno. Jadi nasruhan nakaning bolo lai mandok bapak dicoba-coba do mabentata roham. Jadi nasruhan pun akan dilihat nilai. Semuanya doang nami tulang muate. Pos doang nami di rumah tangga munon ikon gabe rumah tangga Sikinol. Nunggu bilang kali rodok hamba Tuhan se-Malaysia. Patuduhan bahwa dari nami sinabilaw seorang naburju doon, sahal naburju. Jadi terus sama bere haburjong ni. Jadi nakain hatan itu Tuhan pinasan ibadita Tuhan bertolong-tolonglah untuk saling mengasihi dan itulah hukum tentang haujahan ni Parsidong Asari Pemuna di dong di Roma 12 Eksia di dong. Hendaklah kasih itu jangan berkurang. Takutlah akan Tuhan dan layanilah Tuhan. Itu hatan Tuhan si pasal itu lamu kau masat kami semua harbibir pasal tahun lain memusim ulus nagancang ulus terkamu mangulusi dari muname mangulusi tordi Tuhan teman Tuhan kami hatani balitang pagabi tumatak kesudaruan hari muna gabi bolo tutup kamu persekololuan asa tuburi nak kabay na tubur di hota tubiya hamu mangalangka dari nami tusima tabotal pasarian. Jadi sahat-sahat di Solo gabi magian dong aras. Kuasa tangan nungulus na jam. Agian lah mo gabi aja lawas las. So mali mahata siyang aw tulang na. Mula dong ang tarungan tumuku, ahadoliku. Doang ala boloroau faktor doau Burkina Sinda. Jadi adong dotong kiriman adekmu si Roma Mariwan. Alaki kau lolo maham sama suhat di Robin.